13. poglavlje. Da li vjernici treba da drže sabat jer su Hristovi sljedbenici? Prva poslanca Korinčanima, 11. glava, 1. stih. Sljedbenici moji, budite kao što sam i ja Hristov. Zakonici će na osnovu ovog stiha reći da je Isus držao sabat, a da ga je Pavle slijedio u tome. Na sve to će dodati da i vjernici treba da slijede Pavla kao što je on slijedio Hrista i onda kažu, ako je Isus držao sabat, to znači da je i Pavle, pa samim tim i mi treba da činimo isto. Mnogi ljudi žele odbraniti stav da vjernik treba držati sabat tako što će reći da vjernik treba hodati kao što je Hrist hodao. Ako doslovno i do krajnjih granica shvatimo tu ideju o sljedbi Isusa, prvo što ćemo pomisliti jeste da treba da držimo do običaja koje je i on poštovao. Isus je rođen u doba zakona. Iako stoji zapisano u mnogim prevodima Biblije da tekst Novog Zavjeta počinje sa evanđeljem po Mateju, ipak u sva 4 evanđelja, fusnota Matej, Marko, Luka, Jovan, opisano je prelazno doba gdje se pominju ljudi koji su i dalje pod zakonom Mojsijevim. Prema tome, iako piše da je Hrist poštovao određene judejske običaje, ne znači da i mi treba to da činimo, jer mi živimo u doba punog otkrivenja novozavjetne službe. Novozavjetna služba je povezana sa djelovanjem duha i otkrivenjima koja je Gospod dao apostolu Pavlu, koji je učitelj i apostol neznabožaca. Znači, treba naročito paziti dok se čitaju 4 evanđelja kao i početna poglavlja dijela apostolskih, jer sve što je zapisano u tim poglavljima ne može u punom smislu biti primijenjeno na nas, a to se odnosi i na držanje sabata. Hrist je rođen pod zakonom i ono što je činio imalo je za cilj da ljude izbavi od zakona, kao što i piše u Galatima u 4. poglavlju u 5. stihu. Ako treba da držimo sabat, jer to znači da time slijedimo Hrista, onda treba i da se obrežemo na tijelu, jer je poznato da je Isus obrezan na tijelu. Evanđelje po Luki, 2. poglavlje, 21. stih. A kada se navršilo 8 dana za obrezanje djeteta, nazvaše ga imenom Isus, kako ga je nazvao anđeo prije nego je začet u utrobi. Međutim, Pavle nam jasno govori da mi to ne radimo. Fusnota, čitaj više o tome u 10. poglavlju. Kako je to moguće? Tako što slijediti Hrista i hodati kao on ne znači nužno raditi sve što je i on radio. Ako treba da radimo sve što je i on radio, onda bi trebalo i da se obrezujemo na tijelu, jer je i Isus obrezan na tijelu. A Pavle govori ne. A zašto ne? Kao što prethodno pomenuh, 4 evanđelja opisuju prelazno doba od zakona do milosti. Isus je bio pod savezom obrezanja što je počelo sa Avrahamom. Vjernici danas nisu pod tim savezom, što znači da nisu dužni da se obrezuju na tijelu. Galatima poslanca 5. poglavlje stih 6. Jer u Isusu Hristu niti obrezanje šta vrijedi, niti neobrezanje, nego vjera koja ljubavlju djeluje. Galatima poslanca 2. poglavlje 19. stih. Jer kroz zakon ja sam mrtav zakonu da živim Bogu. Kao što mi danas ne treba da se obrezujemo na tijelu, prema istom principu ne treba ni da držimo sabat. Dakle, svi koji se nisu obrezali na tijelu, a pozivaju se na doslovnu sljedbu Hrista, su neozbiljni. A kada bi se i obrezali na tijelu, i dalje bi potpuno mimoišli suštinu onoga
na šta je Pavle mislio kada je rekao da budemo sljedbenici Hrista. Hodati kao Hrist u našem slučaju zaista znači biti poslušan, a to se odnosi na hodanje u vjeri. Onako kako smo počeli, u tome treba i da rastemo. Mi Hrista ne poznajemo po tijelu, nego kao Hrista koji vaskrse iz mrtvih. Čitaj Rimljanima 7.4 i 2. Korinćanima 5.16. Bog nam je rekao da ne radimo nešto što je zapovjedio drugim ljudima. Ako mi činimo ono što je On dao drugim ljudima, a nama rekao da to ne činimo, mi time kršimo ono što je dao nama. Ako to nije neposlušnost, ja onda ne znam šta je. Neki subotari će poreći da smatraju da je držanje sedmičnog sabata uslov za konačno ostvarenje vječnog spasenja, potom će reći da je držanje sedmičnog sabata samo dokaz da je neko prihvatio evanđelje spasenja. Međutim, pošto nije istina da će onaj koji je prihvatio spasenje da drži sedmični sabat, tada njihovo mišljenje u pogledu toga može da proizvede da neka osoba koja ne drži sabat pomisli i da nije prihvatila evanđelje spasenja. Ovdje otkrivamo da subotari na prikriven način zaista uče da nećeš vječno uživati sa Bogom zato što si svjesno odbio da držiš sedmični sabat. Dakle, ipak smatraju da je držanje sedmičnog sabata jedan od uslova koji osoba treba da ispuni da bi mogla provesti vječnost sa Bogom. Samo što će da izmisle da je to ono što Bog u stvari čini kroz njih, ako su zaista njegovi.